کیشەیە دەست بە سەرداگرتنا مولکی مەسیحیان جلایە کەسانên دەسەڵاتدار ve li sinûrê parêzgeha Duhokê taniha nehatiye çareserkirin. Nûnerên Mesîhiyan li encûmenê parêzgehê jî aşkerat kirin ku çendîn sala zêdegavî li ser erdên Mesîhiyan dihête kirin. Ev jî bûye egera bêzariya Mesîhiyan li vê deverê. أنجمن وزيران بيدفي بريورك كمسألة تعويضاتنا وجهة كمالجال سر عرض دينانو ويعني أو بريورات بتر بيدفي يعني استراتيجية وبلانك ديرو دريج بو بتدينان طبعا أنا بورنكو يعني اف كيشها بتشارة سركرين چونكو اف كيشها زور وزير زدا دريج بي ام حسكن چونكو دا بترف خلق هستی پیگوژیان الویری بکتن وقتی هستی پیگوژیان بکتن چه آرش و چه مسئله توصا نمین عالق وید بنا چارا سر کردن. هرچند بو دمی سالی که لیجنک بو چاره سرکن کشا ملکن مسیحیان هاتیه پیکینان لانجام نوی تانها نهاتینا را گاندن. سروکاتی انجمن پارێزgeha Duhokê jî çareserkêna vê arîşê li nêzik nabînît û diyar diket ku demekê dirêj bû çareserkêna kêşa mulukdariya Mesîhiyan edvêtin. Çareseriya van arêşa hemiya ev êcar nekareke pisana heye çunku wekî min gotiye te gelek ji van arêşa dom dirêjin wekû nesaxiyeka dom dirêj bi heqîqet yani daha sala ihtimala ev arêşa her yetmayîne serek berhende ji çareseriya wan hem wextekê dirêj hem sabreka dirêj hem hikmet û aqilmendiyek têda waqe'bîniyek boya pêdiviye. Herçend dikevin da Mesîhiyan mulkekî zor li vê deverê hebû û bi asayî jiyan derbas dikir. Lê sal bû salê wekû pêdivî harîkarî û parêzgarî lê nahête kirin. Wek nûnerên wan aşkera dikin ku jilayê kesanên deshilatdar ve dest bê ser pênce û çar gund û mulkên wan de hatîne girtin û bûyne cihên bênvedana wan. Lê gûrey zanyariyên bi dest Kursat News ketîn. Çendîn kes li ser vî badekî biryara dadyekirinê bû derketîne lê deshelata cêbecêkar bi erkê xwe nerabûye û di niha da bi azadana ew mulke edbine avahî. Nijar Mehmed, Kursat News, Duhok.